malu so ia ma le matagofie o Iesu Keriso tatou alii mo le faaola ia e toe ofalofa ma faatalofa atu ai lo tatou aiga i lenei taeao lagi lelei ma le taeao matagofie ia ua faapea foʻi ona toe molimanuia mai ai palutu soifua mo le matou ola ia ua lava le faaauauina o tatou tiute mo tatou faiva ia me se foʻi nei po le kalama ua faatuuina ia mo le fefaasoaʻiga o le finagalo paia o le alii apeise o le tala lelei o lona malo ia lea alo maia le ala amatalia foʻi tatou po le kalama e lenei taeao gaga paia e ia ua matou faanono manu lava iā te oe i lenei taeao ua oe lava e tonu ma lelei ma atoatoa ai mea uma matou te faia mo le alii lo matou atua ia o le matou tatalo faapaiaina lenei auala fesootaʻiga o matou faaogāina ia faamanuia foʻi i lau fanau auauna maise o i latou uma ma faino o matou mafuta ia faapea foʻi talatalaga o lau afioga i lenei taeao ina ia ofi faavatau i finagalo maloto sufi foʻi la matou auaunaga ina ia malia iā te oe upu o matou mutu ma mafaufauga o matou loto ma matou valaau lea ala lava le soafo Iesu lo matou o lii ma le faaola amene ia praise the Lord sula le tatou pese atou te vivii faafetai ai le alii ia saga faamalosi ai foʻi ia le tatou auaunaga amen ese la le pese lea se lau valusifulutasi a le tuspese a le e fakasa mai ia faalogologo atu ua fesili mai Iesu pese lea it's a mission song pese usuina mo tagata e fioe galulue i le galuega faamisionare ia falongologo atu ua fesili mai Iesu o ai ea ua fiagalue tali mai Iesu outou matua le fatoanga o ai talima ina faia le tofina o te alua tua se mea ele mawhaia o na aulia o nupo awa le tofia lava e ngalue inu mama ia e alofa ilo uso ua lata ma ia ngalue matau so ia ine mea e malaya fai ete le mawhaia whaulaunga o na wha ie ngā tusa malapa ulo reini o lana launga ia atu pea i le maliu o Iesu tau talai ilo alofa
ngalo na to ua matua le fatoa nga po o ai atalima ina faia le tofina o te alu tua o te alu tua. Ya, ole wala aule na mo sostas nau lona loto e fialu e tala i fina ngalo le tua e so se tua lalolangi ka kou e pe e o oro le keimi lea e masi al koe ngā wala aule e ngai sau lola ia whailau koe ngā me whonga le fili Amerika Asia Afrika ia fili ngu whonga le kei loa e usually ia e whape ngai keimi ka kou ia tātou fili po whele me e wawenga mo mori support o me e mori sponsor ufo ia le ki ngā inga i le savali ia ma mea ngofo ai patol mai tau hina e mai le amatanga o ngā luenga wha misionari a tangata Samoa e le whesili Samoa tangata Samoa po whe moe ai ao le ale me ai ao le ale mamao o le ale koe ngai pau ale me o le awa ngoe tu ina mai o loa lo whamauina le afe walu se lauto luiva o le upataimi lea na launch hai le waa o Samoa i le ngaluenga wha misionari e talaanga e pe ona iai le whamaumaunga le karesia wha putonga Samoa Kirishana i Samoa a whai ale fono i nai fasto tai salo fasto tai to limas fulu walu tangata na ofo ai fulu lua tangata na whai ona ave e iona vidiamu ia ona luma fale o le fio anga sale i moa fe me i nana whae e le waa malanga lo le imas ka ngaka nga whaafiki le imas ka ngaka nga i se la nganga fia sau e o atu nga lava le na ia na whano ele soifua o le sunga le misionari a iona vidiamu ai kalu mai le kasi valu tonu iwa e o mai le kaimiringei o le alava e o tangata Samoa i le ngaluenga wha misionari e le ngata lai lalo o le whaamalu o le kalesia lamosa i nā waiteni a o ise kalesia metotisi katoliko e whapea foi whaalapo putonga e pe o le whaalaputonga a le autalawau ma ngaluenga po le Youth for Mission io e ua salalau solo atu ai ia alo ma whanau tama whanau o Samoa e le ngata o li o tamaitai i le lalolangi atua wa le tala ina o le tala le lei o le malo le tua ia pela ona yeisi pese le mai ua matua le whatoanga ua mana o mia le au whinga luenga ua o te mo le harvest i te mi tātou te whawhewhewhewe ia te whapea e whapewhea o na supporto tātou ainga o le whatari atu o wate komita ilo loto i le lii tu ina tu ilo tangata i le ngā luenga le atua o koe pole kaka le whakari mai e take care lava i le atua ma iei for the provisions e le li mo lātou a e tu a toa lava le loto e pe foi la o le challenge ngā mo tātou e le ngata le nei a o aso uma lava e whapena o na ta oto pele lui tau le mo tātou e o folo o langa e a veha o e mamara malama o ke riso i nu upongi sa amen ia ia le li e o folo fatuai il tātou ainga le nei tae o e o mawhai ona mafuta mai o le tātou maula nei aso e angai mai le lua Timoteo ta mo mo foi ono. Our scriptures for this morning is from the 2nd Timothy chapter 1 verse 6. It says from the New King James Version, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of
the laying on of my hands. Therefore I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. I whasa moa e whapea, o le mea o te toe, o le mea lea o te toe wha manatu o tua ia te oe. Ia toe wha mumu le mea alofa mai lea tua. O loo ia te oe lea i le wha e atu o lima. O le mea lea o te toe wha manatu o tua ia te oe. Ia toe wha mumu le mea alofa mai lea tua. O loo ia te oe lea i le wha e atu o lima. O lau tūla o te utalanga man wha mahalosi mo tātou le nita au. Stir up your gift. Stir up your gift. Ia pe afa sa moa i le ngangana la tamai. Ia toe wha mumula o mea alofa. Toe wha mumula o mea alofa. Wa alu pea le sa valinga ma le tala inga le apostolo Paulo. I lea nuu ma lea nuu. I lea a ai ma lea a ai. Ia ona tu oi leo le tama leo Timoteo le au na le atua. Na te vaia le sia ka le sia le pio le ka le sia Efeso. O le ala e alu la apostolo wa ele na Timoteo o Tito foi o Filemoni. Ma le totele o la uso sa sila sa ngā lua whata sima Timoteo. Ia matu iei tangata ia la tau te vaia le ka le sia ma le ka le sia. O le ala e ta amilo ala Timoteo ia Paulo. Ma sen mai ana tusi au alofa i lau whai ngā luenga. E pēla na iei le tusi le sen le na lafo atu i lona atari i whale nganga le ia wai ta wai e le apostolo ia tamale o lona atari i whale nganga. Ia ia le nganga le o mātua whale nganga fo i le i e na whanau pena mo e tunu ngā luenga. E ta ua o lato whanau. E wha malosi e tu i atu, e wha aloto tele, i awane i fefe, awane i maa, awane i solomuli, lea la ia tu si lea. I remind you to stir up the gift. Kusa le winga o le tala pe ato e whamatala se ngā ngana la tamai. Aki ya ele mea alofa. Kau mu whai e wha mumu le mea alofa. Wha i ila le mea alofa. Wha ao ngā le mea alofa. Le o tui nā tue le tue tue. Awa ke whewhe au ke palai. Tau talai le upu moni. O le nganga nau ina ia ola le ngā luenga. Ma tupu le ngā luenga. E le ngata o le vi inga o le alii. A o lea. A o nganga ina whaola ina. Ia pe ona iai e wa o le vaengalo na lua tatu series. You have a unique vision. Timothy, as Paul said, you have a unique vision. Olo ia te oi. Te tō whama mau tā ua le ao ngā. Ai wha whio nei lo le tā ua ma le ao ngā o le nā tō whama mau. Ina ua e tau mo whai e wha i ila wha mumu le mea ruwha. Amen? Stir means develop. O le utasi nā winga o le upu lea o le stir le wha sā moa ina i ina o le wha mumu. O le ati ae. O le wha o ngā. E le ai seisi o ile soifuanga ma le lalolangi ne. E le ai se mea alofa na tu ina mai le atua. Pe whanu whaasoa le asona nafi. Your gift or a talent make a way for you in front of great people, great men. E maua loa manoa I luma o tangata o le lalolangi ne. Ia li I mawhai pule o whea lava le o langa ne. Ona o lau mea alofa. Ona o lau tāleni. E le whapeala e a wakule me alo whai aki, o e a e whapalapala e. E isi ngā kai kasi ale pese a kura whai mai tōru wale anga ke le rore, ngofoloa. Ngofoloa pere koe pese. Le ai, o le mea mga mea develop. E le kasi ke mi ke alua I kongo le malai ke laku, o lau e whare kuunga e sauro le wape, whai mai ka ngaka o ke le ao ngā. Le ai, a ua ke mawhau whau le koe ngā. Pato le mea ka ua, lesi version, e lesi version o le, let's see, stir up the gift of God. O le mea nei te tonu ia te oe. O le mea alofa po le tāleni nei te oe. E leo sau mea o le mea mai le atua. Ma kua foi ai a vea le mea alofa le kangaka. Ia, o le mea alofa le loa sfangu. E le sau kupe ngā lua. Ma wan mea ia o le kakala. Ki lolo ie. Ia ngā kalia lo le malfiafia.
So e manga o mia la o le ale mea wai to tonu ia te oe. O le ale mea wa e langona o lai te le leiai. O se vaenga na o wha marianga le atu o tu ina atu ia te oe. Ina ia fulfill lai. Le mafu anga na linga o me tātou le lalangi. So the gift is not something that we need to learn. It is something we need to discover and develop. O le mea alofa o le mea mai le atua, o le mea e ao ina o tataua. Kako ki kilo iai. Penga whawhiwheanga ho o mai. O ngā kaku ka ma whairo la ia e whaamumu. Maa ki ae. Ma whaia whalelei. E le ngata o le vi inga o le atua. O ni a nganga ia whaolei. Ai ia mangui ai oe. Ai ia mangui ai oe. Awala ke whapea. E ke whakarikari. Leska kalanga ierisko inga mea whangale. Se longa kūrka anu. Oso. Anu lunga. Se anu e whai. E kua kele yo ka kai whapea. Ngā lea nganga whangale se longa wha oso. Whangale whakua oso. Le ai. No one else can activate your gift for you. You have to do it yourself. O oe. A e aunga ka. Kele yo ka ele potential. Ele nga ko le pese. O le launga. O le ka ki kala po le piang. Ai mo le menga e pala ai. E ma. E fefe. Ia ki a le wa. O ngofo ia le le whaonga inga. Ala ia le avangoa. E ma whai o nga improve. E whai o nga whakupupula ia le le lei. Ma le maa ngaia. E o lae whakali ma ia le laro langi. E fia wa aia. You stir up your gifts by developing, refining, enhancing. It means to increase or improve. Ma whaonga. A ka kia ile. Ia pelas wha ka ingos ka vale. A wape mai lau ka vale fou. Ngā le fufulu lava. Ma keu. Ai le whaonga inga. E ora ke mea ke lako e ke alua ma mauiri. Nanga e kakau o whaonga. Whaka vale le afi. A whapela i se mea alofo i to tonu ia o e waku i ngā koe le atua. O e loa o lea i le mea le leile kongolo uroko. Ai ke ngofo le whaonga inga. E umare soi fuanga lingi. E le ai ma se fia ma se kari e inga. E le ako koa fo i lo fia. Ai kango e whaonga le mea alofo waku i ngā koe le atua e ke oe. E ke kari kongu iai, e le ngaka e vi ia le tua, e manguia oe. This is one thing e aonga mangua. Education cannot give you your gifts, but it can help you develop, so it can be used to the maximum. Amen? E le awakua e le poku a onga, ma le fale a onga, ma le malae, le mea arofa ia ki oe. Ai fe soangi ia ki oe, inga ia ki ngā e, ma whai ila, ma whamumu, ma whale leia, inga ia vi ia ile tua. Oi mō mai, mai mai kāua. E kāua e lalo anu leo. Awa ia, ke mi ai le anu leo. E ke le ma whainga, e kusape fe me ke fia le kapiango. Ai le ko anga ke alu, il whai a onga, mai sau practice. Mai maunu kai mea whai a onga. Mai mauru kai mea e lau piang. E whai ngō fia ngā maua mea umari kai mingi. Ma kua whai ngō fia. Ai a le so loko. If you don't have a passion to develop and refine, enhance. E le ma whai ngā improve ma le lei. Wai wai kala le whakaukas fulfiku whai upoe waru. O le mea alofa. O le maamata ngō fia le i le ua iai. O mea uma e whaasanga iai. E manui ai, wai wai le maanga ia, o le koe ngā upo le whakauku. A gift is a precious stone in the eyes of him that has it. Whatever it turneth, it prosper. Wai wai mene maanga ia. Whakusa inga le ka lengi po le mea lofo tu ina le atua i tone atu. E pei o se maata ua, e pei o se auro, e pei o se penina. Wai mai o mea uma e whaasanga iai. E mangui ai. Wai vai mele maanga ia le me. E longo inga lao le mea kaunga whai eke. Awa ke whewhi. Awa ke palai. Awa ke aunga ka. Awa ke pai e develop le mea lofa le wuku i ngā koe le atua e kongi.
If you use your gift, I tell you, it will prosper you. E whamanguia i ngai lo ainga o lo wolanga, ia po lo whanga fo. Ko kele ka ngaka e o whainga luenga o ngā kupe. A whape o yese mga ku whape ngai ki o e mafuanga e mga o tivero lau mea arofa o ngā kupe. Ia ngā lau se. A oi ke focus mua i le kupe. Ai focus mua i a whaka uu le mafuanga. Ngā lainga au mai e le tua le mea le leinga i lo loko. O kupe me muri nga, pa ua le me o lo wat. E ke whao ngā inga le lei loa mō le vi inga o le tua. Ai au fo ila le maua le mea lo whapo le kā lengi. Ai e mi mika ai. E le whapenga. Ma kua e, ia ma lesi mea, ma leo me o loko le hanga. O ka kōlanga i lesi mea vai akuro manga, ia le leo leo, o manga, ia le mela o whai, lesi kaka wape, so le, i le ngaka, so le, a le whapenga me mo le imitate, kau ke imitate, inga le mea lau o whai, lesi kaka, le mea lau o lesi kaka. Ese uma mea na au mai le atua mō kako. I ngai fwoi kai au, ma lo wanga i ngā luenga, i au whi au mau tiute, e le lava singo leo langa le ne te angai, i e mawhau, au ke ki lo fwoi, le mea lau whai lesi, le mea lau whai lesi. Think of yourself. Mawhau ia te, o e mai wawa ai le atua, e whape whi ona matala le moe lea, na to to no lo loto. I le ia vea ma whamanianga mō oe, aolona vi inga lea. Ele story e ka māloa masalo wa o ye nisi o lato iloa ngaka ingo ia Louis Armstrong. Māloa lea o loo rank i le la Rolani is one of the best jazz artists. Ngā alul ka māloa e apalai e fia onga i le music school. Ia ngā aolai kikia, ala kurora ia whaia le audition i ngaka imi e mua whai lau tisen fo ngale po le low potential o ia i e mawhai ei o ngā kalia o kongo le aonga wai le se mea ringa e sau po le aonga pe a ki kilo aku ia whai aonga e leo i se ngau fo ngale e leo i se kulanga e onga mwhai ngā bea ei oi o ska ngaka pese o ska kaka o ngā ku mailora ia me o le pese ke usu inga e le kaka leo Louis Armstrong e ilo se i whaalongo longo la ka ngaka ia e screeninga i application. E maka e mawhai e sa olo lunga kai. Ngā le luango ka le pese ngā whemenga sao. Ao le pese ako, makua le au e le leo le uso. E mai le kala le uri ea ngā whamasingo inga le audition. Ia o e le iso e kelea ngā waa i le mea ka musika. Ma le ova vai ako. E maule kai me ke sa o le aonga. Pe mai ngā makua kangi ni kaka. Sau whai anga uo, mai. I know there is music in me and they cannot give it out. O lo me melkala ka mahalo Louis Armstrong. O lo iei le musika i ko kongo lo loko. O le mea lofa lea lea tua i konge kia. E le ma whai e sesinga ngā avesea. E o ai whai a onga ia le awa ka mamai le malau profesa. You know what? He became one of the most successful and beloved jazz musicians who ever lived. Wae whawhongala ia i le makau kia o le mea ngoi. Ko iki usu mai ka haka le peser ka haka. Wonderful world. What a wonderful world. Haka mea uli ka haka. Uli le pa'ua ka haka. Ai wa ai fo ringa kaka e le ko singa e la wa ai le ko nga kaka e le pe yo kama pese au le lei le wa e mar kimi ngai ma kengi pese ai wa ai e kama lo me uli le e le se kanga ka au le lei o nga fo ringa ai ba so longa background pa ringa wa pese kama lo le nga pese what a wonderful world manga nga au mai ka ngaka fia mai ka but he was just an original man, ordinary man. Anga mawhai o nga kui lunga, masavali luma. Inga wa whai mai churches, mawhai a onga ele ai. Wai vai lai ele mongi o laukala. Ele o whai a onga, ele a waku e whai a onga iao, ele au mea alofa. O le mea alofa e au mai le tua. O le mea lai whai pe o le kala le apostolo e haki mokio.
develop, refine, enhance the gifts or the talents. Awa le kasi lo le luaku ki ngā inga ko le nginga ki ngā inga le aonga waisi ka mai ki me sa wa fa ya onga piango le sa wa fa ya onga musika le ya sa lo le musu ya se ka mai ka pa se ka mai po sa kangi long ka mabolo ki o ke le ko ro nga fa sa yo mai ro le yo ma ku ia complain yo me nga mai ka mai ki ya ola ka piango mo la ka ki kala ni a me ngo ka fas yo isi fe mai it's very expensive, I can't afford. Mua fesili le kau. Mua fesili le ki ngai. Ai le mafo fau le mamao le ki kira ku. Vai mai ele kalanga fai sala mo fe mai o. O ka ka lu maloi mata le saito. E sele male alanga fia. A walu la ka malo lu le saiko. Alanga ke lo. O le saiko le fangai longa ainga. O fe ka ngi sila lang fanga por an mel ai. Ai le po le ka malo le kangi kai milia. Alo por el kamalo ile va ai mamao. Ele se me o ye le kangi fi ai kai minge. Ai makua le sai ko le ma sele mo ko mo. Ele ko kangi. Wa va penga umala ka ko. Awal kangi vale ka ko. Awal pa ye ka ko. Awal le busu wa pe ka mo ka ba. Le finga. If you have the passion for that talent and that gift. Palunga el kala apostolo ya ilunga kani faleng fa bubu le me alofa. I already lay hands on you. Wal kala ngala apostolo na fa e ko li maya I pray for the impartation of the anointing of God upon you. Go on, move forward. Awe ke paye fa penga foi la le challenge mo e ile le tai au. A o e alu nga po fena te yai a fe foi le ministry po le organization por e kalisio nga luai. Ya pola for nga ngo e nga luai le malo por company. You know what? No one else can activate your gift for you. You have to do it yourself. Ele ai se manguia lo ainga. Ele ai se manguia lo unanga e manguia ya ki. Au ke fa kalisio nga ku umale ku malo mala ku e CEO ilunga. Ma fa kwa ku le lunga le ai. Ku lunga sabari lunga. Au ke ola fa langolang. Pe ola Paulo ilona tali fale nganga fa mumbu le me alofa. Yeah, may the Lord bless your hearts this morning. So se vaenga ye la o nanga. Ya vea e mo fa manianga ele ngata le community o le atunu male kalisia. Pa pe fo il fin ngalo pa ia le ali. After ita male nei tai ao ya o mato fa so la vai la upu e pe on musu ya yo mato loto lo nganga pa ia. Ya ti o elo lava vi inga fa manu mo fa de tanga. Ono me alofa mataleni wa fa manuia mai ai mato ya fa manuia lo no yo nga lu le ni ya so tu te foi va pe foi ya o ngan fa nau pe se foi tapo inga nai matua mai ainga ya o no stofio le talele o no missionary ta fa fio le rola ya va pe foi na uso sa wa ino no le mau e winga ya ti oe ya fa manuia mai le nei fanua mai se o le ta ma ainga bronati na pa pe foi le lalo langi ato mato wala aulea wala lava le suafo Yesu lo mato wali le faola amen ya le tu le ta au le foi le li la singa yo tu te me faiva lava o tafe ya ila o nanga ya anga le li ya tu o mato talo ya fa manu ya le li ya tu ya matai me fam talanga suafo Yesu. Amen.